Seo Buillí, srai de chud nuair fios a char a hagan ardan do ceoil éagsúil ó ahan chorneal den tír seo agus níos fuide again. An tulla glum an teachtain seo tá Cormac Neeson ón grúpa chailúil The Answer fáte ruiriste a Cormac. Cormac. Nus bhfuil mé leat na bliantí fada ó hin hís a dobar an chairí. Muidig sin am ceol tradiisiúnta agus inis is réalt anmhór rockceol thu go dé hála. Níl sogam. Ba iad na líhananta orga cinse. Bhí crack mói. Ogin hís ag dobar an chóirí. Arís níl sogam cin dói a hála seo. Ní rú sé má skillan a guitar tradiisiúnta cinse. Bhí tínta. Agus bhí an taib go mór orín. Ach, dobar muid go crua, agus a brion muid go crua aniu. Sin an runda, sílam. Einta mai, bhfuil tá léir taistil deanta go thuútar ar campairt lena leithidí AC/DC. Inis dú faoin na campairt agus an taistil tá deanta agad? Tá cod mhór am an bhaithe agin ar an mhúthar. Thuí muid ar an mhúthar le AC/DC trasna an dóin. Agus hen muid Madison Square Gardens agus Giant Stadium mar hampla agus sa tairú seo chaite. Hen muid a Punchestown rah 8,000 daoine agus bhí sé go héantach. Ach bhí an gigas fearr sa hala olú an seo am Melfarste. Bhí sé lean go bar agus haitsin sé go mór lumsa. Einta mai os cóir daoine as do cheantar haon. Einta mai. So go dé tarsúil agah na leitheanta seo? Tá muid ag chur albam nua le chéile agus bé sé ar dói. Agus tá muid ag cleachtú fásta do coppla cheol chur ag teacht suas. Bé muid ag sinneam ag féile Willowstone a Gundy an Dún an Jerry Shacktainne seo hugin, so tífi mé thuúin sin. Bena wellies lom cinse. Agus inis dú faoi an rockceol i Melfarste, am bhfuil maran cinneal gal a ré? Tá rockceol ag gol go mó i Melfarste cinse. Tá cod mhór grúpi ceol agus inid ceol agus is méilm coppla grúpi go háirithe mar hampla Swanee River as dura agus Bandwagon as an seo. Agus is méilm fásta the Empire Music Hall agus Spring and Airbrick. Hen muid an sin go minic. So tá rockceol a go mói arís agus tá fios ag teach there a gcónaí. Einta mai bhfuil gur míle maigad as a bhéilinn an seo ar Buillí. Na habar é. Einta. Gur maigad. Mar sin seo thugah Cormac Neeson agus Paul Mahon ón grúpa chailúil The Answer leis an óran Comfort Zone. Bílinn ar an teachtain seo thugainn le tuilú ceol den Sky. Work all day, come back home, get a little older. I don't feel like I belong, devil on my shoulder. The discomfort I wait for you. Discomfort try and break my routine, it's harder than it looks like. Drowning in monotony, thinking that I'm alright. Discomfort, I wait for you. Discomfort, can I embrace a moment with you? Can I embrace a moment with you? I missed my chance 1,000 times before. I swear that I'm gonna miss no more. I will die in this place, reading in the papers. Another frown, another face, hoping for a rebirth.
I swear that I'm gonna miss no more. Yes, I missed my chance 1,000 times before. I tell you why I'm gonna miss no more. My chance 1,000 times before. I tell you why I'm gonna miss no more.